Zatvori oči, udahni duboko, punim plućima, osjeti kako ti se grudi šire, kako dah ulazi u tebe i izlazi. Zadrži dah na trenutak, osjeti tišinu unutar sebe. A sada, postavi sebi jedno iskreno pitanje. Ko zapravo upravlja tvojim životom? Jesi li to ti ili tvoj um? Jer postoji razlika između tebe i tvog uma. Ti nisi tvoj strah, nisi tvoja prošlost, nisi sve one tihe rečenice koje šapuću da nisi dovoljno dobar. To su programi koje si usvojio. To su glasovi drugih ljudi. To su rečenice koje si čuo kao dete, kao učenik, kao čovjek slomljenog duha. Ali danas imaš izbor. Danas možeš da odlučiš da više ne budeš zarobljenik svog uma. Sloboda ne počinje s polja. Ona počinje unutra. Ljudi provode čitave živote jureći slobodu, trčeći za novcem, statusom, vezama koje treba da ih ispune. Misle da će biti slobodni kad zarade više, kad ih neko prizna, kad dobiju potvrdu da su vredni. Ali prava sloboda ne dolazi s polja. Prava sloboda se ne kupuje. Prava sloboda se stvara unutar uma. Zato što nije stvar u tome koliko imaš, nego koliko te ono što imaš drži u zarobljeništvu. Ti možeš imati sve, ali ako tvoj um stalno proizvodi osjećaj krivice, straha, sumnje, ti si i dalje rob. Rob sopstvenih misli, rob očekivanja, rob prošlosti. Jim Rohn je jednom rekao, rad na sebi je važniji od rada na poslu. Zato što, ako ne oslobodiš sebe, nijedan uspjeh te neće zadovoljiti. Ako ne raščistiš svoj um, nijedna pobjeda ti neće biti dovoljna. Sloboda počinje kad prestaneš da veruješ u sve što si naučio da jesi i kreneš da otkrivaš ko stvarno jesi. Zarobljeništvo počinje kad prihvatiš laž kao istinu. U nekom trenutku života ti si poverovao da nisi dovoljno dobar. Možda ti je to neko rekao. Možda si to čuo više puta. Možda si pogrešio i um je zapamtio, ja sam neuspeh. Ali to nije istina. To je samo trenutak, samo faza, samo mrlja na platnu jednog ogromnog, neiscrtanog remek dela. Ali um voli da ponavlja. I ako mu ne postaviš granice, on će ti ponavljati te rečenice iznova i iznova. Ti to ne možeš. Nisi dovoljno sposoban. Ko si ti da misliš da možeš nešto više? I pre nego što shvatiš, ti si u kavezu. Kavezu bez rešetki. Kavezu bez zaključanih vrata. Jer su vrata otvorena, ali ti ne vidiš izlaz. Zato što si prihvatio laž kao istinu. Ali istina je sljedeća. Ti si više od svojih padova. Ti si više od svojih misli. Ti si biće sa potencijalom koji tek treba da se probudi. Snaga se ne rađa u mišićima. Ona se rađa u odluci. Ljudi često misle da su jaki oni koji nikad ne osjećaju strah. Ali prava snaga se ne vidi na telu. Ne meri se u kilogramima. Snaga se nalazi u odluci. Odluci da ustaneš i kad si slomljen. Odluci da ne odustaneš ni kada sve u tebi vrišti da staneš. Odluci da preuzmeš odgovornost čak i kad ti nije lako. Jer kad odlučiš, tvoj život se pomera. Kao da se nevidljivi zidovi uma sruše i prostor se otvori. Ti više nisi isti čovjek. Jim Rohn je rekao, ne postaje lakše. Ti postaješ jači. I upravo to je moć odluke. Ne da promeniš svet, već da promeniš sebe i tako promeniš sve oko sebe. Tvoj um je alat, ne gazda, um je fantastičan alat. Može da stvori ideje, rešenja, inspiraciju. Ali ako mu daš volan, ako ga pustiš da upravlja tvojim danima, on postaje tiranin. Zato što ima jednu naviku, da te štiti. A zaštita često znači da te drži u poznatom, u zoni komfora, daleko od rasta. I tako, ostaješ u mestu, iako želiš više, iako znaš da možeš bolje, iako osjećaš poziv duše da kreneš. Ali kaže, ne sad, bit će opasno,
Biće teško. I ti poslušaš. Zato što nisi naučio da budeš gospodar svog uma. Ali danas možeš da naučiš. Danas možeš da mu kažeš, ti si moj alat, ne moj gospodar. Promjena počinje sa prvim svesnim udarom istine. Promjena ne dolazi kad ti se sve poklopi. Ne dolazi kad dobijemo znak sa neba. Dolazi onda kada iskreno pogledaš gde si sada i odlučiš da ti to nije dovoljno. Kad pogledaš istini u oči i kažeš, ovo nisam ja, ovo je verzija mene koju sam prihvatio iz navike, ali ja biram nešto novo. Nećeš odmah znati kako, ali nije poenta da znaš. Poenta je da veruješ i da kreneš. Jedan korak, jedna odluka, jedan novi misao, svaki dan. Kako se osloboditi? Oslobađanje od uma nije borba, to je praksa, svesna, uporna, dosledna. Posmatraj misli, ne reaguj odmah, pogledaj ih. Zapitaj se, da li mi ova misao služi? Zameni slabost snagom, umjesto nisam dovoljno dobar, kaži, rastem svakim danom. Stvori jutarnji ritual, misli koje imaš ujutru oblikuju ti dan. Ustani ranije, piši, vizualizuj, okruži se onim što podiže. Video kao ovaj, knjige, mudri ljudi. To su tvoji saputnici. Ne moraš sve sam, ali moraš da počneš. Ne budi zarobljenik, budi ratnik. Ratnik nije bez straha, ali bira da krene uprkos strahu. Ratnik nije savršen, ali zna da svaki ožiljak nosi priču. Ratnik se budi svaki dan i kaže, i danas biram sebe. I danas biram rast. I danas biram da ne budem rob svojih misli. Zato, prijatelju, prestani da čekaš savršen dan. Prestani da tražiš dozvolu da budeš velik. Prestani da sumnjaš u ono što ti srce već šapuće. Ti si više nego što misliš. Zaključak. Nisi sam, svi mi nosimo borbe. Svi mi imamo misli koje nas vuku nazad. Ali nije poenta da ih nemaš. Poenta je da ne dozvoliš da one vode tvoj život. Ti si ovde. Ti slušaš. Ti tražiš više. To znači da si već drugačiji. To znači da se već budiš. Zato ne odustaj. Ne zaboravi koliko si već preživeo i koliko tek možeš da postaneš. Ne biram strah, biram rast. Ne biram prošlost, biram sadašnjost. Ne biram zarobljeništvo, biram slobodu uma. Jer kad um oslobodiš, počinje nova era tvog života. I znaj, najveći rat vodiš u sebi. Ali najveća pobjeda također dolazi iznutra. Ne budi zarobljenik svog uma. Ako te je ovaj video pomerio, napiši pokrećem se u komentarima i podeli ovo s nekim kome je danas potrebna snaga. Pretplati se, ovo je tek početak.